In 2001, this palace witnessed one of the most mysterious and devastating events in Nepal's history, the Durbar Hatyakanda. Crown Prince Dipendra reportedly shot and killed 9 members of his own family, including his parents, King Birendra and Queen Aishwarya, before turning the gun on himself. But was it really him? Or is there more to this story than what was officially declared? Many questions still linger in the minds of the people. Who or what truly drove this massacre? To this day, theories abound, with some believing in cover-ups and others insisting on secrets buried within these very walls. For many visitors, stepping into the museum feels like stepping back into Nepal's royal history, with the haunting memory of Durbar Hatyakanda adding an emotional layer to the experience. Have you noticed the towering buildings around the palace today? It wasn't always like this. For decades, the palace was isolated from the city's bustling life. Its surroundings kept low profile to maintain privacy and security for the royal family. But with the end of the monarchy, that restriction vanished. Now, towering structures like the Sheraton Hotel, Durbar Mall, Encel's headquarters, and more have changed the Kathmandu skyline. Du sang sang ber ka hlan bok chu ani ole tun chuma chuan Nepal Chanchina zan Lungchhiatthlak ber chu ti thu pui manga pu Freddy Vil siama thujiak Ngaihnawm tak mai le bengwal thak tak mai kan ngai thladon ani tuna ilo ngai thlang mani loka genji ten an pai thak tak Nepal Prime Minister KP Sharma Oli Khan tun naya genji protest khan Nepal lal hui Gyanendra chu inrola apua hei hian kumsom ni palivel kalta a Nepal lal chung ko chunga thil thleng rap thak takha min ngai to ti le tlat nia zan rap thak ber chu Nepal hi kumsang ka jko som sari pani atanga sang hi pakhat thleng chu sa dynasty lal Birendra an aupa lal Birendra hi sa dynasty lal chuan som pakhat nani in anupui lal nu Aishwarya nen mi puite ngai sanan hlo hle thin lal Birendra le lal nu Aishwarya te hian fa pathum nein aupa ber lal chol huna lal ni mai tur kumsom ni pakomi Dipendra nirazan le anfanu nei chun shruti te anni zuni khat kumsang ni pakhat zirtop zan ania anti fo angin Kathmanduwa narayan hiti lal ina chuan lal chung ko inti hlimna family party buat sai ani le ta lal chung ko baka anko zintele chung khat dangte po antel kim thokhat le lal inro pui takbula huante chu ayang phet phut mai rimoinen hun lim om tak man antum mani Nepal sana zanda sarile chan vevela party chu channi in lal le no pangdeu te chu lal in chung bara te engemo inin anin kom lima chen khat chuan biliat te an lo khel bok lal nu Aishwarya pon sitting room an chung khat laina te akoma party chan hun rei fak lo chuan annal Birendra bir bigram sa dev po chu hlim takin Coca-Cola in pa in aron tel veta engemo soin boruak azang khai fu mai he inti hlimna hian anti chindan angin bodyguard emo lal tir ka ang chi tu ma antel lowa lal chung kwale an chung khat nai te chau antel lal fa po pa ber Dipendra chu alo chima dewa arui viau mai ama hi in regular ve thin tak ani nge minute samli panga nu vela pindan lam apan ta daya Dipendra hian damdoi po arui tel nge ya hriat ani apindana luturin akozinte chuan an pui hiala apindana alu hnu chuan chathla in amu hil zui mai tura ngai ani ma se alo ni lo apindan alu hnu rei vak lowa Dipendra chu aron chuak le hlol mai sipai commando uniform lo hatlapin azot rifle singai pani apai ran bok inti hlimna telte chuan anthil mu chu mak antiin angaina an hrelo hle chen khat chuan afiam thuani an ring ma se Dipendra chu amela afiam thulo ti alang si apa lal Birendra chu silai chuan atinta Dipendra chuan silai chu amit buak ta tak mai le Nepal lal chu atlungal mai lo ma se reilo te a ko ki ding lama tang chuan na sataka ma se reilo te
ako ki ding lama tang chuan nasatakin thisen aron chuaka chuata thunhokin engthil nge iti tak tin afapa chu azot chuai raya atluta sinairi an hriat chuan midang te chu an phili in an hlau thong hlom hle mai lalfapa hian apate chu munle muna kapin anu aishwarya khongai dil na po ngai khalovin silai chu amet puak zui mol maya anau nirazan chuan au khongai avadil vele a anu ang boka ka ve ani atira hlimem em te kha hlawa kurin an tre chel chuta then khat pona tlan chuakin then khat chuan in chunga biru na tur an zong ruaya an hlau tuk rak vel ri chu lal in ro pui taka chuan a khok rem rum mai lal in nuam le ro pui tak chu hlau na le rap na in atuam chuak thuaya silai thom are mu chuan mi pakwa zet te chu lal in ro pui chuata chuan an hnuk achat me kani dipendra chuan lal in bula dil kianga leite small bridge awapana ta chuan dingin a auchiam nuwa amale ama chu ain kap zui vetamai nepal lal ni mai tur chu atutaru maile alua tang chuan thisen tam tak aron chuak ngal boka lal birandra lal nu aishwarya le nirazan te chu damdo in an thlen pui nu reilote an hnuk achatta midang nun na chan ve te chu lal farnu shruti sa lal birandra nau diranda sa lal farnu pani santi singh le sarada sa pasal bikram sa le lal birandra fas gozin jayanti sa te anni sinai chelek tu ber dipendra chu anhuka chat mai lowa ni ko shalawin awm thung manmo taka zaini in ni thum chung chu nepali mi puiteril ru aboi tak zet lal ber athi to miawa wangin lungphul nei dipendra chu lal ani tamai si chanchin bumi te chuan lal ni khoshalo tin minglem anlo pe man bok ma se dipendra chu ahliam tu lovin zunni sanghi pakhata aliam veta thau ani anchia a omem ni kumsang ka jasari somruk pariata dai to khan sa dynasty noya gorkha lal prithvi narian sa chuan nepal ram chunga lalram te de uzok te chu hui khomin lalram lian zok adina nepal rampum chu sa dynasty opna noya alo omta ani nepali ho hian lal prithvi a thon thuin hril son thin pakhat an nei chu hetiang hi ani chungkha chu lal prithvi chuan ajinna mi fingming thang tak pakhat goraknat atoka goraknat chuan bong hute thur doi mal somsa chu ronlok chuakin lal prithvi chu apea lal prithvi chuan aten nea doi chu eidu lovin alei botadai mai doi buat chuan akezung changjong zong chu azuk klak warluk bok goraknat thinrim chuan lal prithvi chu anchia lo in amale athakal zelten vanduin rap thlak tak anna to tur thule chuan som 10 generation bak ro an relo tur thu ashil tamaya goraknat chuan doimal na som nu kha lo in se adu tu sam athen dik tur thu ashil zui bok he thon thu hi nepali tam tak chuan an oya kumsa ni pakhata thil thleng kha he an chia wang hi ni in an ngai tio om zol turin he vanduin hi sa dynasty chuan som pakhat na chuwa chia athleng vetlat goraknat soyang chia in chuan sombak sa dynasty lalte chuan ro an rel talo ani engwang nge ni ta ang an chia ba ka khian khatia dipendra achet mai na chan kha ringdan tlanglon pali thi theilo om ringdan pakhatna chuan dipendra khan nulamel thale komnuam tak an no panlaya inglana le kha an zilai tanga ashiat dule hmangai to deviani rana chu nupuya nei adwa rana hi politician hlun pasupati rana fanu ni in anu chu indian rama sindia lalchung kotha ani lalnu aishwarya chuan rana ile afapa in nei chu arem titlat lo mai afapa chuan sa lalchung komi nge nupuya nei se adu ani apa lal birandra point afapa dipendra chu thua oilo chuan lal ani theina noibo saka avau ve bok anu le pa te du dan a hriat chuan dipendra chu aril ru aboi hle mai mangai na athlang don nge anu le pa te thu o izok don ti in ai ngei tu na sa thin hle dipendra chuan be seibo le thinrimin ahun amang chawa abeidon na le a thinrim na satak rei tak au beto chu zun ni khat sang ni pakhat zana khan aron puak ke ta ani
rindan panina chuan ramdang inrol na wang ti ani thung America rama Central Intelligence Agency CIA le India rama Research and Analyse Wing RAW te malak na in Nepal lalkha da bawani anti kumsang ni Soma Khan Lal Birendra Noya Thokchin Bibek Kumar sa chuan le khabu azia ka ta chuan Nepal lal eptu mawi sel te na India atangin ral thuam tam tak lo thon luani ti azia hemi chungchang hi le khabu le thujiak tam tak aum fin fiana chiang tak aum silo Nepali tam tak chuan hengai dan hi an ring bur tho rindan pathumna chuan Lal Birendra naw Gayanendra Sailan aniveta thung Khazana Khan Gayanendra le achung te chu antel velawa an himvek tat mai an van nei shim nge thil thleng tur kha an shelok ti chu in hnial na top theilo ani rin hlel na ti zol turin Lal Dipendra boral nuwa alal ve ngal mai boxi Gayanendra le afapa paras te chuan kha van doina kha an ruah man ni in an sei Nepali tam tak chuan hei hi an oi thowa Gayanendra an ngai nat lo na chan lian tak pakhat po ani bok Lal Birendra Khan kumsang kha jakwa somkuwa thune ina ti tlem rem ti in Nepal chu constitutional monarchy anga kalpui arem tia hei hi afapa lallani ve mai tur Dipendra chuan adu lo hle nia sei ani alal huna thune ina anei tlem tu ka hlawa alung oi theilo ni in an sei hei hi rindan pali na chu ani special committee din ni in he van duina hi chui ania witness tam tak hne na tangin an thu soite an la khom nuwa an report a chuan Dipendra kha ama in achea midang anin rollo politics thilwang ni lowin chung ko van duina ani ti in an ziak Nepali tam tak chuan he committee thutuk na hi pomharsa an ti hle kar khatnu le ka report an ti chuak ngal mai te reporta an zia then khat fia tok lo le bel chian do lo awm nual wang te ani hei wang hian voin thlengin Nepala in hnial na athi tak tak thei to lo Nepal civil war le thildang Nepal lalthar Gayanendra chu au Lal Birendra angin mipuin an ngai na in an ring velo tam takin au noi bo tua an ngai tlat bok Gayanendra opna noya khan nor hoi hottele tharum thona te alwar hle mawi selpol po an lian tual bok Gayanendra opna noya mipui te chuan lal opna monarchy an rin na atlaniam tialani kumsang ni panga Gayanendra chuan parliament le sarkar chu athiata emergency puangin lalin thuto pasiam naram absolute monarchy angin Nepal chu aup ta dewa kumsang ni paruka mipui te chuan nasatakin an lal che dan tulawin lung oilo na people's movement chu kaltlangin an lan tira ni som pakwa vel lai au nge kumsang kha jakwa somkwa Nepal ram constitutional monarchy ani na chan po kha Nepal mi puiten people's movement wan kaltlanga dulona an lan tir chiam wang ani ve bok kumsang kha jakwa somkwa paruka tanga sang ni paruk khengvel chu Nepal a hian tual chung indona aoma he civil war thlenna chan te hi tun hnaya genji telung oilona chan sang tenen ain anglom hle Communist Party of Nepal Maoist te chuan mipuite shom na sang chu lamtang zon narem chang an manga Nepal rama lal opna chu an ep ani ral thuamte chelekin mi sing khat sang sari chuangin nunna an chana mi sang thum chuang chu chin hriat lawin an bo ani tlang komna Russian Revolution lai kumsang kha jakwa som pariata khan Yekaterin ba khwa Bolshevik hawin Russian lal Sa Nicholas II anupuile an fate pangale an chung ko tirka mi palite an noibo nuwa kovela lal chung ko in noibo narap thak berpo chu kumsang ni pakata Nepal lal chung ko chunga thilthleng hi ani ang kumsang ni pariata Nepal Constituent Assembly chuan vote la in Nepal ram chu Federal Democratic Republica puan anita kumzan hi somli vel zet sa dynasty aup na chu alo to plen ta ani kumsang ni pakata vandoina thlenna lal in narayan hiti khesil hi tuna museum atan man animek lal opna dulovin democracy in ankala democracy po chu anduangin a hloting le chung lova Nepal chu an heti tame kani lal nei le duwa soiri le te pon oma ma se democracy hi ankalpi vezel chu arin omri zok ma e tuna an PM leilok pikar ki hian tharuk ka PM nga kabangang ati Bangladesh PM leilok Muhammad Yana sanga
ain TMI re lal tum chu ani velo be sei ani nakum mars ninga Nepal hian in thlanna nei tum ani picture aronda hi L2R atangin left right atangin Nepal ram kum somni pakwa vel optu sa dynasty chuan som pakhatna lal birendra lalnu aiswara le afapa dipendra te anni ole khati zong khania ngai thlak tu ngaihnawm tak mai min hu chia tu pu Freddy Vil siam chunga thilung takin lom thu kan soini thlir tu le ngai thlatu zong zong ten khongai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te milota lan sak theu tur chewin in khongai na karon nge nani like comment share te tin mil subscribe lo point mil subscribe theu tur chewin in khongai na karon ngen tak meu ani e